Smatram da s ovim fakultetom se kasnije u životu možete snaći na više različitih područja jer je drvo svestran i kompleksan materijal. Sviđaju mi se predavanja koja su kvalitetna i onda sve to što učite na predavanjima nadopunite uz zabavne vježbe i zanimljivo je, radite sve ono što ste učili zapravo uživo i na kraju sve to upotpunite sa terenskom nastavom. Meni osobno se jako sviđa lokacija našeg fakulteta zato što je sve u prirodi i imaš osjećaj da si se odmaknuo iz grada iako je sve blizu. Na fakultetu imamo menzu, ima čitaonica, knjižnica gdje možete provoditi slobodno vrijeme, učiti s kolegama. Profesori su pristupačni za svakakve konzultacije ako vam treba bilo kakva pomoć, ako vas bilo šta zainteresira.